출석은 먼저요. 네. 거룩하시고 살아계신 하나님, 은혜와 사랑을 감사드립니다. Харин бөгөөд амьд оршиж бурхан минь таны хайрыг өсөлт талархаж байна. 하나님께서 사랑하시는 하나님의 귀한 종들을 항상 기억해 주시고 은혜와 긍휼을 베풀어 주시옵소서. Бурандаа өөрийнхөө хайртай ард түмнээ үргэлж санаж тэгээд өөрийнхөө нэгүсэл болон өршөөлийг үргэлж үзүүлж байгаа чи. 진리의 사람들이 되게 해주시고 Бидийг та 성령의 사람들이 되게 해주시옵소서. бидийг та үнний хүмүүс, ариун сүнсний хүмүүс болгож өгөөрэй. 이 시간에도 하나님께서 모든 영광을 받아주시고 또 우리 통역하시는 통과 사모님 단에 붙들어 주시옵소서. 부족한 종을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Энэ цагт эзэн та ганцаараа алдаршаарай орчуулж байгаа тунгаатай болон надтай хамт байж өгөөрэй. Балдрыг тэндргүүж Есүсийн Христийн нэрээр залбирч байна. 아멘. 자, 오늘은 이사야 22장 15절 말씀입니다. Исая намын 22-ийн 15. 네. 22장 15절. 22-ийн 15. 네. 주 만군의 여호와께서 이같이 말씀하셨다. 너는 이 왕궁을 관리하는 셈나에게 가서 전해주라고 말씀하셨습니다. Төв дүндийн бурхан эзэн ихүү айлдав. Бос ордны даамал болох Нярав Шибна руу очигтун гэсэн байна. 하나님께서 이 말씀을 하시는 그 날이 있는데요. 22장 1절에서는 환상의 골짜기에 대한 경고라고 말씀하셨죠. 몇 절이요? 22장 1절에 Үзэгдлийн хөндийн тухай зүүн гэсэн байгаа энэ бүлгийг Исая 22-ийн 1 дээр 네, 그 예루살렘에 대한 경고라고 말씀드렸죠. За тийм энэ болохоор Иерусалимийн сүрлийг анхааруулсан хэсэг гэсэн байгаа. 네. 그리고 그 날에 대해서 말씀하셨어요. 8절 마지막에 그 날이 나오고요. За 8 дугаар эшлэлийн төсөлд харах юм бол бас тэр өдөр гэж гарч байгаа. өдрийн тухай ярьсан байна. 또 12절에 또 그 날이 나옵니다. 12 дугаар эшлэл дээр тэр өдөр гэж гарч байгаа. 예. 예, 하나님께서 하나님의 예루살렘을 심판하시는 동시에 이 바빌로니아 하나님이 심판하시겠다고 예언해 주셨습니다. 알려주셨습니다. 바빌론을 심판하시는 동시에 예루살렘을 심판하신다. 예루살렘을 하나님께서 바빌로니아를 통해서 징계하실 것을 말씀하셨어요. За тэгээ бурхан болохоор Иерусалимыг Бабилоноор дамжуулан шийтгэх болно гэж зөвгөнсөн. 그리고 그 후에 이 바빌로니아 또한 하나님께서 심판하신다는 거예요. За тэгснийхээ дараа эхлээд Бабилоноор дамжуулж Иерусалимыг шийтгэхэд тэгээд дараа нь болохоор тэр Бабилоныг ч гэсэн шийтгэх болно гэсэн байна. 그리고 나서 오늘 셈나에게 가서 전해주라는 거예요. За тэгсний дараа тэгж хэлснийхээ дараа одоо өнөөдрийн 15 дугаар эшлэлээр чи ордны даамал болох Нярав Шибна руу очоо гэж хэлсэн байна. 16절에 말씀하셨어요. 네가 여기에 웬일이냐 말씀하셨죠? 16 дээр чи энд юу хийж байгаа юм бэ?
누가 여기서 너를 위하여 무덤을 파라고 하더냐? 어찌하여 내가 높은 곳에 자신의 무덤을 파고 바위에 너를 위하여 누울 자리를 쪼아내느냐? 말씀하셨어요. Цааш нь энд өөртөө бурш цавчиж, өндөрлөг дээр өөртөө бунхан цавчиж, хадан дотор өөртөө зориулан амрах газар сэлэх эрх чамд хэн өгсөн юм бэ? 네. 이 팔레스타인의 무덤은 이렇게 땅을 파가지고 묻는 무덤이 아니라 이렇게 굴을 파가지고 사람을 이렇게 매장하는 그런 무덤들이 많았습니다. Тэгэхээр Иерусалимийн булшнууд нь болохоор тэгж газар ухаад тэгээд тэр бүсн өхөндөө ингэж оршуулдаг тийм булшнууд биш, харин ийм агуу хадыг ингэж цавчиж нүглээд тэгээд агуу болгож тэндээ хүмүүсийг тавьдаг байсан байна. 이 셈나라고 하는 사람은 하나님의 일에 손해를 준 사람입니다. Энэ Шибна гэж хүн гарч байгаа. Энэ нь болохоор энэ хүн болохоор Будны одоо ажилд одоо саад болж байдаг, хохирол учруулж байдаг хүн байгаа. 왕궁을 관리하면서 그 권세, 그 세력을 가지고 하나님의 일을 회방한 사람입니다. Энд болохоор ордны даамал гэсэн байгаа тийм. Тэгээд ордны даамал гэсэн дээр эрх мэдлээ ашиглаад уул нь бол тэр ордны дотоод хэрэг явдлыг тийм бүгдийг хариуцаж хийж явах хэрэгтэй. Гэтэл тэр эрх мэдлээ ашиглаад бурхны ажлыг ажилд саад болж мушгин гуйвуулж байсан. 여기 22장 одоо хор бутгаж байсан тийм хүн байна. 여기 22장 17절에 보아라 힘 있는 자야 여호와가 너를 싸서 힘차게 던져버릴 것이다 그러셨습니다. 17 дугаар эшлэлээр үзэгдэн хүн чамайг эзэн хол чулуудах гэж байна. Тэр чамайг чанга бадснаа гэсэн байна. 참으로 18절에 너를 곰같이 둥글게 싸서 광활한 땅으로 던져버릴 것이다. 거기서 네가 죽을 것이며 내 영광스러운 병거들도 거기 있을 것이니 너는 내 주인의 집에 수치가 될 것이다. 말씀하셨습니다. Цааш нь 18 дээр чамайг бөмбөг шиг чанга эргүүлэн өргөн уудам газар руу шиднэ. Тэнд чи өхөн. Тэнд чиний тансаг тэрэг үлдэж чи эзнийхээ гэрийн ичхүр болно. 하나님께서 버리신다는 것입니다. 이것은다 бурхан түүнийг хайна гэсэн утгатай. 하나님께서 던져버리시겠다고 말씀하셨어요. бурхан түүнийг шиднэ гэсэн. 힘 있는 사람인데요. 또 권세를 가지고 있는 사람입니다. Тэгэхээр энэ хүн гэдэг энэ нь болохоор хүчтэй, эрх мэдэлтэй хүн байгаа. 하나님께서 19절에 내가 너를 네 자리에서 쫓아내고 내가 네 자리에서 너를 몰아내겠다고 말씀하셨습니다. 19절에 хүчтэй чамайг байр сууриас чинь доош татнаа гэж байна. 네. 그 지금 19절 다시 한번 좀 읽어주시겠어요? 19절이요? 네네. 19절. Би чамайг албанаас чинь буулган, чамайг байр сууриас чинь доош татнаа. 네. 하나님께서 쫓아내신다, 몰아내신다 말씀하신 거죠. бурхан түүнийг буулган хөөж явуулнаа. 네, 하나님께서 저희들에게 주시는 은혜와 복이 있습니다. бурхан бидэнд
үзүүлдэг нэгүсэл ба гөрөөл гэж байдаг. 그런데 그것이 영원하지 않잖아요. Гэтэ тэр нь бол тийм мөнхийн зүйл биш шүү дээ. 아주 제한적인 시간을 가지고 있습니다. Энэ бол одоо цаг хугацааны хувьд хязгаарлагдмал байдаг. 하나님의 일을 잘 감당하셔야 됩니다. Тэгэхээр бид нар бол бурхны тэр өгсөн ажил өгсөн цагт нь маш сайн гүйцэтгэх ёстой. 하나님이 혹시 우리에게 영광을 덧입혀 주실 수도 있어요. 영광을 주실 수가 있어요. Зарим тохиолдолд бурхан биднэрт үнэхээр одоо алдар нэрийг өгч болох юм. Биднийг алдаршуулж болох юм. 사람들에게 사랑을 받고 존경을 받고 높임을 받을 수 있습니다. Тэгснээр бид нар одоо хүмүүст хүндлэгдэж, хайрлагдаж, өргөмжлөгдөж болно. 그런데 그것이 오래 가지 않는다는 거예요. Гэхдээ тэр нь бас мөнхөд үргэлжлэхгүй. Тийм ч удаан үргэлжлэхгүй. 그리고 이렇게 샘나와 같이 하나님의 교회와 구원 운동에 손해를 주게 되면 그게 더 짧아질 수도 있어요. Тэр тусмаа энэ дээр гарч байгаа шибна шиг бурхны одоо тэр чуулган болон бурхны авралын тэр ажил саад дотор учруулах юм бол бүрч одоо яг бурханд одоо хаягдаж хөөгдөж магадгүй. 그래서 항상 우리가 하나님을 두려워하고 겸손하셔야 됩니다. Тийм учраас бид нэр үргэлж бурхнаас айж даруй байх ёстой. 우리는 교인들, 사람들을 두려워하시면 안 돼, 무서워하시면 안 됩니다. Бид нэр ерөөсөө хүнээс айж болохгүй. 하나님을 두려워하는 저희가 돼야 됩니다. Харин бурхнаас айдаг хүмүүс болцоох ёстой. 20절에 그날에 내가 hil기야의 아들 내 종 엘리야김을 불러서 네 옷을 그에게 입히고 네 허리띠를 그에게 띄우고 네 권세를 그의 손에 넘겨줄 것이다 말씀하셨어요. 20-р эшлэгийг харах юм бол тэр өдөр би Хилкиягийн хүү зарц Илиакама дууднаа. Би түүнийг чиний дээлээр хувцлаж, чиний бүсээр бүслэн, чиний эрх мэдлийг түүний гарт хариуцуулнаа гэсэн байна. 네. 엘리야김은 국내 대신이라고 말씀하셨어요. 열왕기하 18장 18절 한번 보시겠어요? За 2-р хаад номын 18-ыг харъя. Илиакимийн тухай хэлсэн байгаа. 여기 샘나도 나오고 엘리야김도 나오는데요. За энд ч гэсэн Шебна гарч байна, Илиаким гарч байна. 거기 한번 읽어주시겠어요? 열왕기하 18장 18절. За 2-р хаад 18-ыг уншийе. Тэд хааныг дуудахад Хилкиягийн хүү өргөөний даамал Илиаким хүү Шебна тэр хөдлөгч Асафийн хүү Йоанаар тэдэн рүү гарч очив. 네. 엘리야김은 국내 대신이라고 말하고 있죠. Энэ 2-р хаад ном дээр эглэснээр Илиакимыг өргөөний даамал гэж нэрсэн байна. 샘나는 서기관이라고 말씀하셨죠. Харин Шебна болохоор гүүш байсан гэж байна. 네. 믿음으로 잘 감당하지 않으면 하나님께서 그것을 빼앗아서 다른 사람에게 주신다는 거예요.
Бурхны даалгаж өгсөн тэр ажил үргийг бид нэр тэр итгэлээрээ сайн зөв гүйцэтгэхгүй бол Бурхан тэр эрх мэдлийг нь булааж өөр хүнд өгнө гэж хэлсэн байна. 하나님이 빼앗아 가세요. Бурхан өөрөө булааж авна. 하나님이 빼앗아 가시면 뺏기지 않을 수 있을까요, 우리가? Хэрэг Бурхан булааж авах юм бол бид нар булаалахгүй байж чадах. 그래서 엘리야김이 21절 마지막에 보니까 그가 예루살렘 주민들과 유다 족속의 아버지가 될 것이다 그러셨어요. Тэгээд Исая 22 дэх эшлэлийн төгсгөл хэсгийг харах юм бол тэр Илиакимын талаар юу гэж хэлсэн бэ нэ гэхээр тэрээр Иерусалимийн оршин суугчид Юдагийн гэрийн эцэг болно гэсэн байна. 네, 존경받는 그런 지도자, 존경받는 사람이 된다는 거죠. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо бас олон түмэнд хүндлэгдсэн хүн удирдагч болно гэсэн. 또 22절에 내가 또 다윗의 집의 열쇠를 그의 어깨에 둘 것이니 그가 열면 닫을 자가 없을 것이며 그가 닫으면 열 자가 없을 것이다 말씀하셨어요. Цааш нь 22 дугаар эшлэлийг харах юм бол би мөрөн дээр нь Давидын гэрийн түлхүүрийг тавина, түүнийг нээхэд хинч өвлхаан, түүнийг хаахад хинч эснэнэ гэсэн. 또 23절에 내가 단단한 곳에 박힌 목같이 그를 굳세게 할 것이니 그가 그의 아버지 집에 영광의 보좌가 될 것이다 또 말씀해 주셨습니다. Мөн 23 дээр би түүнийг хатуу газарт гадас шиг шаанаа, эцгийнхээ гэрт тэр алдрын сэнти болно гэж хэл. 그리고 24절에서는 그의 아버지 집안의 모든 영광이 그 위에 걸릴 것이니 자손들과 그 자손들의 자손들 모든 그릇 작은 잔으로부터 항아리까지 하나님이 축복해 주신다고 약속하셨습니다. Мөн 24 дээр эшлэлээр нь эцгийнх нь бүх алдар хүнд түүн дээр үлгөгдөн үр хойч буюу аягнаас баар сав хүртэлх жижиг сажиг савнж гэсэн бүгдээрээ түүний дээр үлгөгдөнө. Өөрөлдвөл тэр жижиг сажиг жижиг өчүүхэн нэгнж гэсэн бүгдийг нь эзэн ерөөхөлнө гэсэн. 이건 최고의 권세를 주시는 거죠. Эндээс харахад бол хамгийн дээд эрх мэдлийг түүнд өгнө гэсэн. 믿음으로 그 일을 잘 감당하면 하나님께서 저희들에게 영광을 입혀 주십니다. Бурхны ажлыг итгэлээрээ сайн хийх юм бол Бурхан биднийг алдаршуулж өгдөг. 반드시 영광이 있어요. Гарцаагүй дээр алдар нь бол байх болно. 다윗은 어떤 사람입니까? Давид ямар хүн байлаа? 다윗은 남자 형제가 8명이었어요. Давидэд болохоор одоо ах トゥ гэдэг бас 8 ах байсан. 그리고 다윗은 막내입니다. Тэгээ Давид бол өөрөө том нь. 근데 이제 형들 중에 한 분이 일찍 세상을 떠난 것 같아요. Тэгээ тэр ах нараас нь нэг нь болохоор эрт нас барсан юм шиг байгаа юм. 성경에서는 다윗의 형제가 8이라고도 말하는 데가 있고 7이라고 말하는 데도 나옵니다. Яа тэгвэл Библийн зарим хэсэгт нь болохоор Давидын ах нарыг 8 гэсэн байдаг. Заримд нь болохоор 7 гэсэн байдаг. 다윗은 아버지나 형들에게 어떻게 존경받는 사람이었나요? За тэгвэл Давидын хувьд болохоор ах нартаа болон эсвэл эцэгтэй гэр бүлдээ тийм хүндлэгддэг, өргөмжлөгдсөн нэг юм байсан уу? 다윗은 집에서 이렇게 존경받는 인물이 아니었습니다. Давид бол гэртээ тэгэж хүндлэгддэг хүүхэд байгаагүй. 무시당하는 막내였어요. Харин ч одоо хүнд ч тоогддоггүй хамгийн бага отгон нь байсан.
하나님이 다윗을 어떻게 해주셨습니까? Гэтэл бурхан Давидыг яасан бэлээ? 여러분 요셉이 어떤 사람입니까? Йосеф ямар хүн байлаа? 형들에게 존경받는 사람이었나요? Ах нартай хүндлэгддэг хүүхэд байсан уу? 막내였죠, 요셉도. Йосеф ч гэсэн батган нь байсан тийм үү? 11번째 Бага нь 아들이었습니다. байсан. 11번째 아들이었죠. 11-т нь яг отгон нь ч биш 11-т нь байсан 12 хүүхдийн. 동생이 태어나기 전이었습니다. Тэгээд дүүгийн төрхөөс өмнө 아버지나 형들이 요셉을 어떻게 존경해 줬나요? аав нь болон ах нар нь Йосефийг хүндэлдэг байсан уу? 아버지는 요셉을 사랑하셨죠. 사랑했죠. Аав нь бол Йосеф хайртай байсан. 형들은 요셉을 미워했습니다. Харин ах нар нь бол үзэн яддаг байсан. 죽이려고 했습니다. Тэр тгийлэл алъя гэж ярьдаг байсан. 돈 받고 팔아먹었어요. 동생을 팔았습니다. Тэгээ бүр сүлдээ яасан гэхээр мөнгөөр худалдчихсан дүүгээ. 근데 하나님께서 요셉을 어떻게 해주셨습니까? Харин бурхан Йосефийг яасан бэлээ? 어떤 사람이 어디에서 태어나든지 어디에서 살든지 그것은 중요한 문제가 아닌 것 같아요. Тэр альва хүн хаана төрсөн, хаана амьдарч байна, тэр бол нэг чухал биш юм шиг байна. 몽골에서 태어나든지 뭐 Монголд 한국에서 태어나든지 미국에서 태어나든지 그건 중요한 문제가 아니다. Монголд ч төрсөн байна уу, Америкт ч төрсөн байна уу, Солонгост ч төрсөн байна уу, тэр бол тийм чухал асуудал биш. 내가 울란바토르에 살든지 시골에 살든지 부자로 살든지 가난하게 살든지 그건 중요한 문제가 아닌 것 같아요. Эсвэл Улаанбаатарт амьдардаг байна уу, хөдөө орон нутагт амьдардаг байна уу, баян байна уу, ядуу байна уу, тэр бол нэг тийм чухал асуудал биш ээ. 하나님께서는 중심을 보신다 그러셨죠. Бурхан бол хүний зүрх сэтгэлийг нь хардаг гэсэн. 중심은 뭔가요? Тэгвэл зүрх сэтгэл гэдэг нь юу юм бэ? 겸손하게 하나님을 사랑하고 믿음을 지켜나가는 사람. 네. Даруугаар бурханд үйлчилж итгэлээ сахин хамгаалдаг нэг хэлж байгаа. 단단히 박힌 목과 같이 만들어 주신대요. За тэгээд энд юу гэж хэлсэн бэлээ? Түүнийг гадас шиг тийм тэгж батбах болгож өгнө гэсэн. Газар шаасан гадас шиг бат хатуу болгоно гэсэн. 23절에 말씀하셨죠? 23 дахь эшлэлээр 단단히 박힌 못은 얼마나 튼튼할까요? хатуу газарт шаасан гадас хэр батбах байх вэ? 여러분 콘크리트에 못이 단단히 박혀 있습니다. 얼마나 버틸 수 있을까요? 그 못 하나가? Цементэн хан байдаг шүү дээ. Тэнд хадаас ингээд зоолоо хадаас хатъя гэж бодъё. Тэгээд тэр хадаас хэр удаан тогтох бол 못 하나가 3톤을 버틸 수 있습니다. 3톤. нэг хадаас яг тийм бат хадаж чадсан хадаас бол 3 тонныг даадаг. 단단히 박혀 있는 못처럼 하나님께서 견고하게 만들어 주신다는 거예요. Яг л тийм бат бүх хадагдсан хадаас шиг бурхан тийм болгож өгнө гэж хэлж байна. Тийм бат бүх болгож өгнө. 하나님께서 그 사람을 높여 주시는 겁니다.
Өөрөөр хэлбэл бурхан өөрөө тэр хүнийг өргөмжилж өгнө гэсэн. 근데 문제는 뭔가요? Гэхдээ асуудал юунд байна вэ? 이게 하나님이 높여주시고 잘 되게 해주시고 영광을 주시면 대부분의 사람은 교만해져요. Асуудал юунд байдаг вэ гэхээр хэрвээ бурхан ингээд хэн нэгнийг өргөмжлөөд алдар хүндтэй болгоод хамаг ажил үйлсийг нь бүтэмжтэй амжилттай болгоод өгдөг. Гэтэл ихэнх тийм хүмүүс болохоор удалгүй бардан болдог. 대부분의 사람은 교만해진다고 봐야 돼요. Тэгээ ихэнх хүмүүс ер нь бардан болдгоо гэж үзэхэд болно. 25절에 말씀하셨습니다. 만군의 여호와께서 말씀하셨다. 그날에 단단한 곳에 박혀 있는 그 못이 삭을 것이다. 그것이 부러지고 떨어져 나가고 거기에 매달린 것들도 다 부서질 것이다. 여호와가 말한다 그러셨습니다. 25 дахь эшлэгийг харуул. Төг дүмдийн эзний тунхагласан ёсоор хатуу газарт хадсан гадсыг зайлуулах өдөр ирнэ. Тэр хугарч унахад дээр нь өлгөгдсөн ачааж тасарна гэж эзэн айлдсан билээ. 교만해지면 하나님께서 버리세요. Хэрвээ бардан болох юм бол бурхан хайдаг. 교회도 안 되고 가정도 안 되고 자녀들도 안 됩니다. За нэгэнт одоо бурхан хайчих юм бол чуулган нь амжилттай байхгүй, гэр бүл нь амжилттай, гүр хүүхэн ч гэсэн амжилттай явж чадахгүй. 겸손할 때는 하나님 높여주시고 영광을 주시지만 교만하게 되면 하나님 버리세요. Даруй байх үед нь бурхан алдаршуулж, өргөмжилж өгдөг. Харин бардан болчих юм бол бурхан хайр найргүй хайдаг. 어떻게 겸손하세요? 여러분 겸손하십니까? Та нар даруй хүмүүс үү? Даруй болъё. 노력하겠습니다. 겸손한지 안 한지 어떻게 알 수 있죠? 우리가 내가 겸손한 사람인지 교만한 사람인지 알 수 있는 방법이 뭔가요? Би одоо өөрийгөө яаж мэдэх вэ? Би даруй хүн үү, бардан хүн үү гэдгийг ямар аргаар мэдчих болох вэ? 순종입니다. 순종. Эсвэл дуулууртай байна уу үгүй юу гэдгээр. 여러분 성도들도 마찬가지, 교인들도 마찬가지예요. Тэгээ итгэгчид ч гэсэн адилхан, чуулганы итгэгчид ч гэсэн адилхан. 믿는 자에게 순종은 생명과도 같아요. Итгэгчдийн хувьд бол дуулууртай байдал гэдэг бол үнэхээр амь амьдрал шиг зүйл юм. 순종하는 마음이 생기지 않는다. 그건 교만해진 거예요. Хэрэг дуулууртай сэтгэл төрөхгүй байна гэх юм бол тэр хүн бардан байгаа л хэрэг. 나는 하나님 말씀을 순종해도 사람 말은 순종할 수 없다. 그런 사람도 있습니다. Нас зарим хүмүүс л би бурхны үгийг дуулууртай дагаж чаднаа. Харин хүний үгийг бол дуулууртай дагаж чадахгүй гэж ярьдаг хүмүүс бий. 여러분은 그거 인정할 수 있습니까? Тэр хүнийг та нар хүлээн зөвшөөрч чадах уу? 누가 여러분들에게 와가지고 나는 하나님 말씀을 순종해도 목사님 말씀은 순종할 수 없습니다. 그럼 어떻게 할 거예요? Хин нэгэн хүн тань дээр хурч ирээд би бурхны үгийг бол дуулууртай дагаж чаднаа. Харин пастор таны үгийг бол дагаж чадахгүй гэх юм бол та нар яах вэ? 그게 교만해진 증거예요. 그게 교만이에요. Тэр чинь л ерөөсөө бардан байгаагийн шинж юм аа. 그거는 일종의 말장난과 같은 것입니다. Тэгж ярьж гин гэдэг бол л одоо юу тоглоом тахуу хийж яана л гэсэн. 그다음에 23장입니다. За дараа нь 23 дахь бүлэг. 23장은 두로에 대한 심판을 경고하고 있어요. За 23 дахь бүлэг болохоор Тирийн тухай
тэрийн эсрэг одоо шийтгэлийг зөвнөсөн бүлэг байна. 두로는 오늘날 이 세상 나라를 상징합니다. 이 세상 나라 심판을 경고하시는 겁니다. Тэр гэдэг энэ газраар, энэ улсаар өнөөгийн одоо энэ ертөнцийг төлөөлүүлсэн байна. Тэгээд энэ ертөнцийн эсрэг шийтгэлийг сануулсан бүлэг гэж ойлгож байна. 1절에 두로에 대한 경고라고 말씀하셨습니다. За нэгдүгээр эшлэлдэр ч гэсэн хэлсэн байна. Тирийн тухай зөн гэсэн. 두로는 여러분 이제 지도에 보시면 이스라엘 저 북쪽 시돈 그리고 두로가 저 위에 등장합니다. За газрын зураг дээрээс харах юм бол энэ Тир болохоор Израилаас хойд зүгт, Израилийн хойд зүгт болохоор Сидон байгаа. Тэгээ Сидоны дээр буюу Сидоноос хойд зүгт Тир оршиж байгаа. 두로는 그 지중해 연안에 있는 도시 국가예요. Тэгэхээр Тир бол газрын дундад тэнгисийн иргэдээр оршдог хот улс байгаа. 근데 아주 견고한 요새 성이에요. 도시예요. Хэдийгээр одоо жижигхэн хот улс боловч маш бат бөх цайз хэрэмтэй бэхлэлттэй ийм хот улс байгаамаа. 근데 байсан. 어마어마한 그 부귀 영화를 누리고 있는 황금의 도시와 같은 그런 곳이었습니다. Тэгтээ одоо тухайн үедээ бол маш одоо баян тансаг одоо нэг ясандаа шижир алтан улс гэж хэлж болохоор тийм одоо тухайн үедээ тийм хүчлэг баян тансаг байсан. 육지에서 좀 떨어져 있어요. 섬과 같은 도시예요. Тэгэд энэ тэр болохоор бас нөгөө яг их газар дээр байрлалдгүй энэ яг их газраас бол жоохон тасраад нэг юм тэр газрын дундад тэнгисийнхээ эрэг хавцаа эрэгтэй ойрхон нэг жижигхэн арал маягийн тийм улс байсан. 물이 들어오면 섬이 되고 물이 빠지면 육지하고 이렇게 연결이 돼요. За тэгээд нэг онцлогтой тэр газар зүйн нэг онцлог нь болохоор нөгөө далайн татлах төрлөг гэж байдаг шүү дээ. Тэгээд далайн татлах болоод ус ингээд татарчих юм бол их газартайгаа нийлжтэй. Тэгээд их газрын нэг яг далайн эргийн улс шиг болчихдог. Харин далайн төрлөг болоод далайн ус ихтээд ингээд их газар руугаа ус нь ингээд дүүрээд ирэхээр үерлээд ирэхээр нөгөө их газраас тасархаад арал шиг болчихдог. 네. 그래서 이 두로는 이 무역 있죠. 무역. 장사해서 어마어마한 그 부를 축적한 그런 곳입니다. Тэгээд тэрийн бас нэг онцлог нь болохоор худалдааг бол маш сайн хийдэг гэсэн худалдааны одоо улс байсан. За тэгээд түүнийхээ ачаар бол маш их хөлжиж, баяжиж чадсан тийм улсаа. 만약에 한국이 북한하고 통일이 되면 몽골이 부자가 될 수 있을 것 같아요. Тэгээд хэрвээ одоо хоёр солонгос нэгтчих юм бол хойд өмнөд солонгос нэгтчих юм бол Монгол улс магадгүй баян болж магадгүй. 물건이 다 몽골을 거쳐가지고 중국이나 러시아로 갈 것 같아요. 유럽으로 갈 것 같아요. Яа тэгэл одоо солонгосоос тэр бараа таваар болохоор газраар Монголоор дамжаад Европ руу явах боломжтой болно. 그래도
예수 잘 믿어야지 몽골이 잘 되지 않겠습니까? Гэхдээ тэрүүнээс илүүгээр Есүс сайн итгэжээж Монгол илүү сайхан өндрөх болно шүү дээ. 다시스의 베드라 통곡하여라. 두로가 황폐하여 집이 없고 항구도 없기 때문이다. 그랬습니다. За нэгдүгээр эшлэлээ цаашаа үргэлжлүүлээд харъя. Таршишийн хөлөг онгоцоо уйлэгтун тэр устж орон байр орогнох газар бий болов. 다시스는 스페인 남쪽에 있는 항구 도시예요. Таршиш хот болохоор Испаний Спейн 남쪽 네, 스페인 남쪽에 있는 항구 도시예요. Испаний одоо өмнөд хэсэгт байдаг Бомт хот юм. 요나서에 다시스가 나오죠. Йона номон дээр болохоор Таршиш гэж гардаг шүү дээ, тийм ээ. 다시스에 가는 배를 탔죠. Йона нөгөө явах хэвээр газар руугаа явуулгүй Таршиш руу явах усан онгоцонд суучихсан. 이 스페인에 있는 물건들을 가지고 이 두로 사람들과 무역했습니다. Тэгэхээр Таршиш энд яагаад гарч байгаа гэхээр одоо тэр усан замаар те далайн тээвэр худалдаа хийдэг байсан байна. Тэгээ Таршишаас эд бараа тээвэрлэж хөлөг онгоцоор тээвэрлэж тир тавьчирч худалдаалдаг байсан. 기띔 땅으로부터 그에게 소식이 전해졌다 그러셨어요. За тэгээ үүнийг Кипр орноос тэдэнд мэдэгдэвэ гэсэн байна. 네, 그 키프로스라고 되어 있어요. Кипро. 예. 그게 정확한 명칭이에요. 키프로스로부터 소식이 전해졌어요. Кипрээс тэдэнд мэдээ ирсэн гэж байна, тийм ээ. 두로가 망했다는 소식이 전해진 겁니다. Ямар мэдээ вэ гэхээр тэр устсан, тэр өгсөн гэсэн мэдээ. 두로는 역사적으로 오랫동안 여러 차례 그 공격을 받았습니다. Тэр болохоор түүхээс харах юм бол маш олон удаа гадны давталгаанд өртөж байсан. 근데 함락되지 않았어요. Гэхдээ ерөөсөө одоо бууж өгөөгүй. 그 지형적인 그걸 사용해 가지고 아시리아도 두로를 함락시키지 못했어요. Яа тэгэл тэдний нөгөө газар зүйн онцлог байгаа шүү дээ. Тэр газар зүйн онцлогоо ашиглаад бууж өгөөгүй байна. Тэгээ тэр тгийлэл эсэр хүртэл тэрийг болгож авч чадаагүй. 오랜 시간 동안 여러 차례 공격을 했는데도 두로를 함락시키지 못했습니다. Удаан хугацааны турш олон удаа дайрч давталсан боловч эцсийн эцэст тэрийг болгож чадаагүй. 그런데 누가 언제 함락됐을까요? 두로가. Тэгвэл одоо хэн тэрийг хизээ болгоод аячих вэ? 두로가 바빌로니아에 의해서 함락됩니다. тэрийг Бабилон болгож авсан. 그것도 여러 차례 공격을 통해서 두로가 이제 함락되게 됩니다. Тэгээд тэгтээ бас л одоо ганц удаагийн давталгаанаар биш хэд хэдэн удаа давталсны эцэст тэр бууж өгсөн байна. 두로는 아시리아의 그 공격도 받았는데 결국 바빌로니아의 느부갓네살에 의해서 멸망받아요. Тэр болохоор урд нь Ассирийн давталгаа хүртэл тэсэж чадсан байгаа. Гэхдээ эцэст Бабилоны Небухаднесар бууж өгсөн. 그게 주전 572
572년경입니다. 572년경 За 주전. энэ болохоор манай эрт нэмнэг 572 оны үед тэр мөксөн. 13년 동안 공격했어요. 바빌로니아가. Тэгээ Бабилон болохоор 13 жилийн турш байнга довтолж байж нэг юм болгож авсан. 두로를 공격해야 되는데 이 물이 자꾸 바닷물에 들어오잖아요. Яагаад вэ гэхээр нөгөө давтлын за тэрлээ давтлъя гэж давталдал нөгөө далайн төрлөг болчдөг. Тэгэнгүүт нөгөө их газраасаа тасраад арал болоод хувирчин. 그래 길을 만든 거예요. 저 두로로 가는 길을 만들었습니다. За тэгээд Бабилоны 예, 바빌로니아 왕이. за тэгээд Бабилоны хаан нэг арга бодож олсон. Тэр нь болохоор их газраас тэр тэрийн оршоо тэр хэсэг ар шиг газар байгаа шүү дээ. Тэр хүртэл зам тавьсан байгаа. 거리가 얼마나 될까요? Тэгээ хэр зайтай байсан бол 거리가 약 738m. 700 783 783 738m. 783 метр 1 км анд байна. 1km가 안 돼요. 1 км ч хүрэхгүй 783 метр газар 13년 동안 공격했어요. тэгээд тэр газрыг л эзлэх гэж 13 жил тасралтгүй довтолжээ. 결국 두로를 함락시켰습니다. Тэгээд эцэст нь болгож авсан. 그리고 이제 결정적으로는 헬라의 알렉산더 대왕에 의해서 멸망받아요. За тэгээд Бабилонд ямар ч гэсэн ингээ бууж өгсөн, буулгаж авсан. Тэгээд бүр мөсөн одоо мөхсөн нь болохоор Грекийн Александр хааны үед юм аа. 그때도 마찬가지로 알렉산더가 800m의 길을 만들어요. 폭 60m의 방파제 길을 만들어 가지고 두로를 함락시킵니다. За тэр үед ч гэсэн Александр хаан зам тавьсан байгаа. Энэ 800 гаруй метр урт тэгээд өргөөшөө 60 метр орчим өргөн зам гаргаж иж, зам тавьж иж 알렉산더도 эзэлж авсан. 7개월 동안 전투를 벌였어요. За тэгэхдээ бол Александр хаан ч гэсэн 7 сарын турш бас юусэн 2,000명의 목을 자르고 дайрсан. 2,000명의 그 지도자 2,000명의 목을 잘랐어요. Тэгээд тэрийн одоо 2000 удирдагч одоо язгууртан эхэс дээдсийн цаазалсан байгаа. 그리고 3만 명의 백성들을 노예로 삼았습니다. Тэгээ 30,000 ард иргэдийг боолчилсан, болгосон. 예수님께서도 여기 방문한 적이 있어요. 두로. Есүс ч гэсэн тэрд очиж ирсэн удаатай. 마가복음 7장에 24절에 나옵니다. Марк номын 7-гийн 24 дээр гарч байгаа. 예수님께서 가셔서 여기에 복음을 전하셨어요. Есүс тэнд очиод сайн мэдээ тараасан. 예수께서 일어나셔서 두로 지역으로 가셨다고 말씀하셨습니다. Тэр тэндээс босож тэрийн зүрэг рүү явжээ гэсэн юм. 그런데 이 구약에 등장하는 이 두로 때문에 여러 나라들이 잘 먹고 잘 살았어요. Тэгээ энэ хуучин гэрэн дээр гарч байгаа тэрийн одоо ачаар олон улс гүрнүүд одоо хоол унд сайтай сайн сайхан амьдралтай золгож байсан. 2절에 보니까 바다를 왕래하는 시돈의 상인들로 인해 부자가 된 해변의 주민들아 잠잠하여라 그러셨습니다.
2절이죠. 2절에. хоёрдугаар эшлэгээс харах юм бол эргийн оршин суугчид болон Сидоны наймаачдаа чимээгүй байх туу гэсэн байна. 장사해가지고요. 다 부자가 됐어요. хөдөлთა 8 хийгээд бүгд баяжсан байна. 3절에 너희는 시홀의 곡물들, 나일의 수확물들을 큰 물에 의하여 수입하였으니 많은 민족들의 시장이었다 그랬습니다. 3 дугаар эшлээс авах юм бол Тирийн орлого нь Шихорын үр тариа нийлийн ургац тэр өөрөө үндэстнүүдийн зах зээлийн газар байсан гэсэн. 시홀은 어딘가요? Шихор гэдэг нь хаана гэх юм бол 시홀은 그 이집트 남쪽입니다. Египтийн өмнөд хэсэгт. 그 다음에 여기 그 나일도 이집트죠. За дараа нь Нийл гэсэн байна те. Нийл мөрөмж гэсэн Египтэд байдаг. 저 남쪽 이집트와 또 무역한 겁니다. 두로가 무역했어요. Тэр улс юу Египттэй ч гэсэн худалдаа намаа хийдэг байсан байна. 많은 그 곡물들, 양식들을 수입하고 또 많은 것을 또 수출했습니다. Египтээс болохоор тэр үр тариа авдаг байсан. Тэгээ оронд нь болохоор бас эд баялагийг арилжиж наймалцдаг байсан. 4절에 시도나 부끄러워하여라 바다 곧 너를 품어주던 바다가 말하기를 나는 진통하지 않았고 아기를 낳지도 않았으며 청년들을 기르거나 처녀들을 양육하지 않았다 하였기 때문이다 그랬습니다. 4-р эшлэлдэр ичгтэн Сидоно гэж чиний цайз болсон далай хэлв. Би хүүхэд төрүүлэх гэж өвдөөгүй, би хүүхдийг өсгөж өгтөг хүмүүжүүлээгүй гэв. 두로는 아주 견고한 누구도 두로를 함락시키지 못한 그러니까 어려운 일이 없었어요. 두로는 힘든 일이 없었습니다. Тэгээд энийг юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө тийшт бол тийм хүнд хэцүү цаг үе гэж ерөөсөө байгаагүй. Тэгээд зовлон бэрхшээлийг үзээгүй. 아이를 낳는 게 얼마나 힘들고 고생스러운 일입니까? Энэ дээр зөвлөж хэлснээр бол энэ хүүхэд төрүүлэх гэж өвдөөгүй гэсэн ба тий. Хүүхэд төрүүлэх чинь ямар одоо хэцүү, ямар их өвдөлтийг тийм ээ тэсэж давхад хүрдэг үлээ, ямар их зовлон туулдаг үлээ тий. 또 아이를 키우는 거, 사람을 키우는 일은 또 얼마나 힘든 일입니까? За бас хөвгөд охтыг өсгөж хүмүүжүүлээгүй гэсэн байна. Ер нь хүнээр хүн хийн гэдэг үр хөвгтөө өсгөж одоо сайн хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг бас ямар хэцүү байдаг билээ дээ. 그 양은 태어나면은 언제부터 걷는 거죠? 양은 태어나고 나서 한 3일 되면 걷나요? 아니요, 바로 걸어요. 그럼 말씀해 주세요. За хон мэднэ мэднэ багтаах. За хоныг бид нар бүгд мэдчихэж байгаа тийм ээ. Тэгээ хон нь болохоор хурган одоо хэдэн өдрийн дараа алхаж эхэлдэг вэ гэж. 바로 걷는 거예요? шууд л алхдаг үстэй. 바로 걷는 거예요? 네. 바로 걸어요. 저는 한 3일 지나면 걸을 수 있나 그렇게 생각했네요. Тэгээ би болохоор пастор болохоор 3 өдрийн дараа алхдаг байх гэж бодсон гинэ. 말도 태어나 바로 걷나요? 말도 태어나 바로 걷나요? 아니, 끊겼어요. 말도 태어나 바로 걷나요? 자, 은학 측에서 шууд алхдаг гэж. Тэгнээ удахгүй шүү. Өглөө төрсөн бол оройн алхах. Өнөөгөл бүр хурдан байдаг. Час 30 минутаас цагийн хооронд л
그러니까 대부분 망아지들은 그 30분에서 1시간 사이에 걸을 수 있어요. 야, 사람은 걷는데 얼마나 걸리나요? За тэгвэл хүүхэд төрөөд алхах хүртлээр хэр хугацаа болдгийг. Хэдэн цаг, хэдэн өдөр, хэдэн минут болдгийг. манай хүүхэд 9 цагтаа алхсан шүү дээ. 10 сараас нэг ч. За ер нь л хүүхдээ ойн дээр алхдаг л гэж ярьдаг шүү дээ. Орчин. 각자 아이마다 다르지만 보통 돌쯤에 10개월에서 돌 사이에. 한 1년 돼야지 걷는 거죠. 자, яг дунджаар 1 жил болоод алхдаг тий. Ойн дээр алхдаг гэж үзье. 사람이 철이 든다 그러잖아요. 몽골에도 철이 든다는 말 있나요? 네네. 사람은 철이 드는데 얼마나 시간이 걸릴까요? Тэгвэл хүн ер нь ухаан суух хүртлээр хэр хугацаа зарцуулдаг юм болоо. 한국에는 남자들은 군대 갔다 와야지 철 든다는 말이 있어요. Солонгост бол эрчүүдийг цэрэгт явж ирж л ухаан суудаг. Эр хүн болтгоо гэж ярьдаг. 여자들은 언제 철 든대요? За тэгвэл эмэгтэйчүүд хэзээ ухаан суудаг? 여자들은 아이를 낳으면 철이 든다는 말들이 있죠. эмэгтэйчүүд болохоор хүүхэд төрүүлээд ухаан суудаг гэж ярьдаг. 시간이 얼마나 많이 걸립니까? 사람을 키우는데 얼마나 힘들고 시간이 많이 걸립니까? Ингээ бодоход ер нь хүн болноо. Яг хүн шиг ухаантай амьдарч эхэлдэг хүртэл ямар их цаг хугацаа шаарддаг юм бэ гэдэг нь харагдчихна. 교인은 얼마나 가르쳐야지 제대로 성도 구실을 할 수 있을까요? Тэгвэл итгэгчдээр ярилцъя л да. Хэр хугацаанд зааж, сургаж, номлож байж яг одоо итгэгчийн амьдралаар амьдарч, жинхэнэ итгэгчийн амьдралаар амьдрах бол. 갈라디아서 5장에 사도 바울이 그런 말을 했어요. Галат 5 дугаар бүлэг дээр Илч Паул ингэж хэлсэн байдаг. 갈라디아서 4장 19절. 4-ийн 9-р 한번 좀 읽어주시겠어요? 한번 읽어주시겠어요? 4장 19절. 갈라디아 4장 19절. 4-ийн 19 байна. За 4-ийн 19-ыг хүүхдүүд минь Христ та нарын дотор дүрийн олтол би төрөх зовлонг дахин эдэлж байна. 그리스도의 형상이 너희 안에 이루어지기까지 다시 너희를 해산하는 고통을 겪는다 그랬습니다. Христ та нарын дотор дүрээ олох хүртэл би төрөхийн зовлонг дахин эдэлж байна гэсэн. 성도를 그리스도의 사람으로 만들기까지 하나님의 종은 해산하는 수고를 하게 되어 있습니다. Эндээс юусан харахад чуулганы итгэгчдийг яг Христийн хүн, Бурхны хүн болох хүртэл нь Бурхны ажилчид болвол яг л тэр хүүхэд төрүүлэхтэй адилхан зовлонг эдэлдэг байх нэ. 해산하는 수고가 들어가게 돼 있어요. Яалтчгүй одоо их хүн хүүхдээ төрүүлэхдээ яаж зүдэрч төрүүлдэг тийм зовлон зүдгүүр заавал дагалддаг гэсэн. 병원에서 그 통증의 그 강도를 그 말할 때 기준이 그 아이 낳는 고통을 기준으로 해요. Тэр эмнэлэгт бол ер нь нөгөө өвдөлтийн тэр хүчтэй одоо хэр хүчтэй өвдөж байгаа вэ гэдгийг хэмжихтэй төрхийн өвдөлттэй жишиж ярьдаг байгаа. 아이 낳는 고통이 이렇게
큰 거죠. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд одоо хүүхдээ төрүүлэх үедээ тэр өвдөж байгаа тэр өвдөлт бүр тэр өвдөлтийн хэм хэмжээ болтлоо одоо хамгийн аимшигтай өвдөлт байдаг байна. 성도를 하나님의 사람으로 그리스도 예수의 사람으로 만들어내는데 교역자가 그 아이 낳는 수고를 해야 그 사람이 만들어진다는 거예요. Тэгэхээр итгэгчдийг яг л тийм бурхны одоо жинхэнэ бурхны хүн жинхэнэ Христийн хүн болгох хүртэл бол тэр чуулганы пастор, тэр чуулганы ахлагч, удирдагч нар яг л одоо их хүн хүүхдэд төрүүлж байгаатай төрөлхтөй эдэлдэгтэй адилхан тийм зовлонг туулдаг, амсдаг байх нэ. 아이 나는 그렇게 힘들면 나는 그런 일 안 할 거다. Өстой тийм хэцүү байдаг юм уу? Тэгвэл би одоо тийм хэцүү ажлыг хийхгүй. Баасан дурж юм асуух гэж байгаа гараа өргөцөө. 그런 마음이 든다고 하면 Үгүй юу? 빨리 그만두셔야 됩니다. Хэрвээ танд тийм бодол төрж байвал тийм хэцүү байдаг юм уу? Тэгвэл би боллоо гэсэн бодол төрж явах юм бол оройтойгоо дээр эртхэн болсон дээр шүү. 두로는 고난이 없어요. 항상 잘 되고 돈 많이 벌고 부자로 살고 행복하게 잘 살았어요. Тэгээд эндээс харахад тэр бол ерөөсөө тийм зовлон идэлгүй байна тийм ээ. Ерөөсөө тиймд зовлон гэж байгаагүй, хүнд хэцүү зүйл бэрхшээл гэж байгаагүй. Тэдгээр бол мөнгө сайн олдог байсан, худалдаа намаагаараа баяжиж чадсан. Тэгээд ерөөсөө сайхан баян тансаг амьдарч байсан. 그런데 두로가 멸망했다는 소식이 전해졌습니다. Гэтэл тэр сүнчглөө, тэр сүрчглээ гэсэн мэдээ тарсан байна. 5절에 그 소식이 이집트에 전해지면 그들이 두로에 대한 소식으로 고통스러워할 것이다. 그랬습니다. 5-р эшлэлдээ Египтэд мэдээ хүрмэгц тэд Тирийн сургаас болж ихэд шаналснаа гэсэн. 또 6절에는 너희는 다시스로 건너가라. 해변의 주민들아 슬피 울어라. 그랬습니다. 6 дээр Таршишийн хажуугаар өнгөрөхтүүн эргийн суугчдаа уйлагтун гэсэн байна. 무역하는 사람들, 국가들, 상인들, 또 배, 선주들 다 고통을 당하는 겁니다. Энэ бүхэн юу илэрхийлж байгаа гэхээр нөгөө худалдаа тийртэй худалдаа хийдэг гэсэн улс орнууд, наймаачид, тэр хөлөг онгоцууд бүгдээрээ одоо улс орнууд ч гэсэн бүгдээрээ гашуудах болно гэсэн. 7절에 이것이 고대로부터 있었으며 자기 발로 먼 곳까지 찾아가 살던 너희가 자랑했던 성읍이냐? 왕관들을 씌우던 자, 곧 그의 상인들은 귀족들이고 그의 무역상들은 땅에서 존경받는 자들이었던 두로에 대해 이 일을 계획한 자가 누구냐? 그랬습니다. 7-8 дугаар эшлэл та хол газраас сууршихаар хөл дээрээ тэдний дүүрч ирсэн. Эртний өдрүүдээс ихтэй энэ та нарын наргант хот мөн үү? Наймаачт нь ноёд, худалдаач нь дэлхийд хөндлөгдсөн. Титвийн сойрхолд Тирийн эсрэг хэн үнийг төлөвлөсөн бэ? 제가 쉬었다 갈까요? За түр завсарлах уу? 10분 쉬겠습니다. 10 минут завсарлаа. 이것을 계획하신 분이 만군의 여호와시라고 9절에 말씀하셨어요. 9-р эшлээс харах юм бол энэ бүхнийг төлөвлөсөн нь түг түмдээ эзэн гэсэн байна. 모든 영광의 교만을 욕되게 하시고 땅에서 존경받던 자들을 낮추셨다 말씀하셨습니다. Бүх гоо цэглэнгийн бардамлалыг бутаан дэлхийд хөндлөгдсөн бүгдийг доромжлохын тулд юм аа. 사람들이 존경받는 거 좋죠.
Хүмүүс ер нь хүндлэгдэх дуртай байдаг тийм ээ. 사람들이 나를 무시하면 기분이 어떻습니까? Хэрэг хүмүүс намайг тоохгүй ч юм уу аль эсвэл басамжлах юм бол сэтгэл санаа ямар байдаг вэ? 하나님께서는 그 존경받는 사람, 교만한 사람, 하나님이 아주 미워하세요. Бурхан бодвол тийм бардам тэгээд хүмүүст хүндлэгдэх дуртай тийм хүмүүст маш дургүй байдаг. 하나 교만해지지 않도록 조심하셔야 됩니다. Тиймээс та нар ч гэсэн бардам болохгүй байхад анхаараарай. Бардам болохоос болгоомжлоорой. 그 10절부터 12절 좀 읽어주시겠어요? 10절에서 12절. 10-аас 12 дөрвөлийг уншъя. Таршишийн огтоо нутгаараа нийл мөрөн мэт дайран өнгөр. Тэнд ямар ч боом талгаа. Тэрээр мутраа далайн дээгүүр сунгаж хаанчлуудыг донслуулсан. Эзэн Канааны цайзуудыг эвдэх тушаал буулгасан. Тэр дарлагдсан онгоо охин Сидон минь дахин цаашд чи хөөрөн баясахгүй. Бос Киприйг дайран өнгөр тэнд чи амралт олохгүй гэж айлдсан юм. 네. 다시스, 이집트, 또 시돈, 기띔 하나님이 다 심판하신다는 겁니다. За тэгээ энэ дээр гарч байгаа тэр Таршиш, Нийл буюу одоо Египт, за тэгээд Канаан, Сидон, Кипр гэдэг энэ газруудыг бүгдийг бурхан шийтгэнэ гэсэн байна. 바빌로니아를 통해서 다 심판하신다는 겁니다. Бабилоноор дамжуулан бүгдийг шийтгэнэ гэсэн. 두로와 함께 돈 많이 벌고 잘 살게 되고 교만해진 사람들 하나님이 심판하신다는 거죠. Тэртэй хамт худалдаа наймаа хийж мөнгөжсөн, баяжсан тэгээд тансаг амьдарч байсан тэр газруу тийм хүмүүсийг бурхан хамттан шийтгэнэ гэсэн. 오늘날에도 하나님의 교회에 손해 주는 세력은 반드시 하나님이 심판하세요. Өнөөдөр ч үсээ ялгаагүй бурханы чуулганд тиймээ саад учруулсан, хохирол учруулсан тийм одоо ямар хүч байна, тийм хүчин байна. Тэр хүчнийг бүгдийг бурхан шийтгэдэг юм аа. 그것이 국가든 개인이든 단체든 어떤 세력이든 간에 하나님이 심판하십니다. Тэр хүчин одоо улс орон байна уу, эсвэл ямар нэгэн бүлэг байгуулагч байна уу, эсвэл хувь хүнч байна уу, ялгаагүй бурханы тэр чуулганд хор хохирол учруулсан тэр бурханы эсрэг хүчнийг бурхан зайлшгүй шийтгэх бол. 그 13절부터 15절 좀 읽어주시겠어요? 13절, 15절. За цааш нь 13-аас 15 дугаар. Халдейчүүдийн нутгийг харагтун. Энэ ард түмэн үгүй болжээ. Ассир түүнийг цэлийн амьтдын байр болгов. Тэд бүсэлтийн цамхгууд босгож, тентхийн орд харшуудыг дээрэмдэж балгас болгосон. Таршишийн хөллөг онгоцнуудаа уйл танаа бэхлэлт устгагдсан. Тэр өдөр ирэхэд нэг л хааны өдрүүд мэт 70 жилийн туршид тэр мартагдана. 70 жилийн эцэст янхны дуунд гардаг шиг зүйл тэрт тохиолдно. 네, 하나님께서 두로를 심판하실 것을 말씀하셨죠. Бурхан Тирийг шийтгэх болно гэдгээ хэлсэн. 두로가 한 왕의 수명만큼 70년 동안 잊혀질 것이다 그러셨어요. За тэгээд Тирийн тухай хэлэхэд нэг л хааны өдрүүд мэт 70 жилийн туршид Тир мартагдана гэсэн. Нэг л хааны өдрүүд гэсэн нэг л хааны одоо нас мэт энэ дэлхий дээр одоо унджаар 70 жил амьдарна гэх юм бол ганц хааны одоо тэр хаанчлалын өдрүүд мэт тийм хугацаанд Тир мартагдах болно гэсэн.
70년이 끝나면 어떻게 될까요? За тэгээд 70 жил эцэст яах юм бэ? 그 16절부터 마지막 절까지 읽어주시겠어요? За 16-аас эхлээд дуустал нь уншъя. Мартагдсан янхнаа өөрийгөө сануулахын тулд босоо ятгаа аваад хотоор явж сайхан тоглож олон дуу дуулаач. 70 жилийн эцэст эзэн Тирт айлчлана. Тэгэхэд Тир янхан болж биеэ үнэлсний хөлсийг дахин авч газрын гадарга дээрх дэлхийн бүх хаанчлалтай садарлах болно. Түүний ашиг биеэ үнэлсний хөлс нь нөөцлөгдөхгүй, хадгалагдахгүй, харин тусгаарлагдаж эзэнд ариун болно. Эзний өмнө амьдрах хүмүүсийн сайн хоол сайхан хувцсанд зориулагдана. 두로는 그 창기와 같이 예, 음행하는 사람과 같이 돈을 번다는 거예요. 부자가 된다는 다시 그 회복될 것을 말씀하셨어요. 그러니까 다시 회복됐는데 그 장기와 같이 회복될 것이다. 그런 거예요. 창기와 같이 그렇게 돈을 여러 나라들과 음행하는 여자들처럼 그렇게 해서 돈을 벌게 될 것이다. За 70 жилийн эцэст тэр дахин ингээд сэргэх болно. Ингээд тэгж сэргэхдээ одоо яхан ийм одоо олон ирчүүдтэй ингэж унтаж тэгээд хөлс авч одоо амьдардаг шиг тэрч гэсэн олон улс бүрнүүдтэй садарлаж эргээд хөлжиж баяжих болно гэсэн. 창기들이 잘하는 게 뭘까요? Ер нь янхнуудын хамгийн сайн хийдэг зүйл юу вэ? 얼굴이 아름답고 Тэднэр л зүс царай гоо сайхан 아름다운 옷을 입고 хувцас сундраа сайтай 아름다운 노래를 부르고 тэгээ гоё сайхан дуулдаг 아름다운 춤을 추고 сайхан бүүжгэлдэг 아름다운 집을 만들어 놓고 тэгээ гэр орнооч гэсэн тухтай гоё сайхан одоо чимгэлдэг 돈이 많은 사람들을 유혹해서 음행하는 거예요. тэгээ мөнгө ихтэй баян хүмүүсийг уруу татаад тэднэртэй унтаж тэднээс мөнгө авдаг. 많은 수익을 올립니다. Тэгээд өөрийнхөө ашиг орлогыг нэмэгдүүлдэг. 또 그 돈을 가지고 여러 곳에 또 투자를 해요. За тэгээд тэгж олсон мөнгөөрөө бас одоо эргүүлээд хөрөнгө оруулалт хийн. 은행에도 투자하고 Банкнд хадгалах юм уу? 부동산에도 투자하고 Эсвэл үйл хөдлөх хөрөнгө авах юм уу? 돈을 많이 시장 장사하는 데도 투자하고 돈을 많이 봅니다. Эсвэл одоо зах дээр лангуу авдаг ч юм уу юу хөдөлთა наймаа хийж эргэлдүүлэх ч юм уу? ашиг орлогоо тэгж арвижуулдаг. 18절에 하나님 뭐라고 말씀하셨습니까? Харин 18 дугаар эшлэлдэр бурхан юу гэж хэлсэн байна вэ? 두로의 그 상품과 많은 이익은 여호와께 거룩하게 될 것이다 그러셨어요. Тэрийн олсон тэр ашиг орлого нь тэднэрт нөөцлөгдөж хадгалагдахгүй харин эзэнд тусгаарлагдаж ариун болох болно гэсэн. 두로가 다시 많이 쌓아뒀는데 하나님께서 그거를 빼앗아 가신다는 하나님이 가져가신다는 거예요. Тэр одоо 70 жилийн дараа дахиад одоо баяжиж сэргэж ирнэ. Гэхдээ тэр олсон ашиг тэр баялаг нь бол тэднэрт өөрсдөд нь зориулагдахгүй бурхан түүнийг нь авнаа гэсэн байна. 하나님이 그거 가져다가 뭐 하신다는 거예요? За бурхан аваад яах юм бэ тэрүүгээрээ? 여호와 앞에서 살아가는 사람들에게 주신다는 거예요. Эзний өмнө амьдрах хүмүүст өгнө гинэ. 두로가 열심히 모아놓고 쌓아둔 것을 가져다가 하나님께서 빼앗아다가 여호와 앞에서 살아가는 사람들에게 갖다 주신다는 거예요. Тэрчүүдийн хуруу хүмүүсаа хуйлан байж олж цуглуулсан, хураас хөрөмлүүлсэн бүхнийг нь бурхан буюу эзэн
булааж аваад тэгээд өөрийнх нь өмнө буюу эзний өмнө амьдрах хүмүүст өгнө гин. 여러분, 저희는 돈 버는 게 목적인 사람들이 아닙니다. Бид нар бол мөнгө олох зорилготой хүмүүс биш. 여러분, 하나님 일하면서 돈 많이 벌고 싶으세요? Та нар бурхны ажлыг хийнгээ хажуугаар нь мөнгө олохыг хүсэж байна уу? 좋은 집을 짓고, Гоё байшин бариад, 좋은 차를 사고, сайхан гоё машин унаад, 아이들 교육시키고, хүүхдүүдээ үнэтэй сургуульд сургаал, 멋있게 살고 싶으세요? тийм гоё сайхан амьдрахыг хүсэж байна уу? 하나님께서 그래, 내가 도와줄게. 그렇게 말씀하실까요? Тэгээд тэгж хүслээ гэд бурхан тийм үү за тэгвэл би чамд туслая да гэж хэлэх болов. 우리는 그런 것이 목적인 사람들이 아닙니다. Бидний зорилго бол тийм зүйлс ерөөсөө биш ээ. 그런 게 목적이라고 하면 이 일을 할 수가 없어요. Хэрвээ тийм зорилго тавих юм бол ерөөсөө бурхны ажлыг хийж чадахгүй. 그럼 우리의 목표는 무엇인가요? Тэгвэл бидний зорилго юу юм бэ? 하나님을 기쁘시게 하는 겁니다. Эсвэл бурхныг баярлуулах. 하나님 앞에서 살아가는 거예요. бурхны өмнө амьдрах. 그럼 하나님께서 저 세상 사람들이 모아놓은 거, 세상 사람들이 수고한 거, 그것을 빼앗아다가 우리에게 가져다 주신다는 거예요. Харин бурхан яах вэ гэхээр бид нар бурхны өмнө л амьдрахад болно. Харин бурхан тэр энэ дэлхийн хүмүүсийн хурааж хуримтлуулсан бүхнийг нь булааж аваад бидэнд өгнө гэнэ. 전도서 2장 26절에 말씀하셨어요. 전도서 2장 26절 하면 누가 읽어보시겠어요? Сургаал намлагчийн үгс 2-ын 26-г нэг нь уншаад өгөөрэй. 전도서 2장 26절. намлагчийн үгс 2-ын 26. 읽어보세요. уншаарай. За 2:26. Мэлмэд нь таалагдагч хүнд бурхан мэрэгэн ухаан мэдлэг баяр цэнгэлийг өгдөг ажээ. Чингэлтэй өөрт нь таалагдагч нэгэнд өгөхийн тулд бөөгнүүлэх, цуглуулах албыг харин нүгэлтнүүдээр хийлгдэг байна. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд салхины араас хөөцөлсөн хэрэг ажээ. 아멘. 하나님을 기쁘시게 하는 사람에게는 하나님께서 지혜와 지식과 기쁨을 주신대요. За бурханд таалагдагч өөрөөр хэлбэл бурханы баярлуулдаг хүнд бурхан мэрэгэн ухаан мэдлэг баяр цэнгэлийг өгдөгөө гэсэн байна. 그런데 죄인들은 쌓고 모으는 수고를 하는 겁니다. 일생 동안. Харин нүгэлтнүүд яадаг вэ гэхээр тэр бөөгнүүлж цуглуулах ажлыг хийдэг. 개미처럼 열심히 일하고 수고 많이 하는 거예요. Өөрөөр хэлбэл яг л шоргоолт шиг тасралтгүй ажиллаж зүтгэж хурааж хуримтлуулдаг байна. 많이 모아놓고 많이 쌓아놓고 그렇게 수고를 많이 하죠. Маш ихээр олдог, маш ихээр хурааж хуримтлуулдаг, маш ихээр зүтгэдэг. 하나님께서 어느 날 그 사람이 쌓아둔 거 싹 다 가져가세요. Тэгэл нэг өдөр бурхан тэр хүний хурааж хуримтлуулсныг бүгдийг аваад явчихдаг. 누구한테 갖다 주시죠? Тэгээд хинд аваачиж өгөө? 하나님을 기쁘게 하는 사람에게 갖다 주신다는 거예요. Бурханд таалагдагч, бурхныг баярлуулагч нэгэнд авчиж өгдөг байна. 우리는 그렇게 받는 겁니다, 여러분. Бид нар тэгж л авдаг байх нь шүү дээ. 그거는
그거 잘못된 거 아닌가요? Энэ ч одоо буруу юм биш үү? 아, 그거는 뭐 좀 정당하지 않은 것 같은데. Энэ чинь одоо зохисгүй юм шиг санагдаад байна. 하박국 3장에서는 하박국 선지자가 그런 말을 합니다. Хабакук 3 дугаар бүлгээс харах юм бол иш үзүүлэгч Хабакук гэж хэлсэн байгаа. 하박국 3장 17절, Хабакук 3-ын 17, 17절부터 19절 누가 좀 읽어주시겠어요? 17-аас 19 дэх эшлэгийг дахиад нэг нь уншаад өгөөрэй. 누가 한번 읽어보십시오. 하박국 3장 17절, 19절. За уншиж Хабакук 3-ын 17-аас 19. Хэдийгээр энжиний мод цэцэглээгүй усан эзэмийн мод ч үр жимсгөө Чидоны ургац ургахгүй талбайд хүнс огт ургахгүй байсан ч хашаандаа хоньгүй сарвчандаа өхөргүй болсон ч эзний дотор би баясан хөөрч авралынхаа бурхан дотор баярлнаа. Эзэн бурхан бол миний хүч чадал, тэрээр миний хөлийг согооны хөл мэт болгож намайг өндөр газруудаар намайг явуулдаг. Удирдагчид утсан хөгжмөөр тоглоход зориулваа гэсэн. 네. 아멘. 하박국 선지자는 세상 일이 잘 되고 못 되고 이거 중요한 문제가 아니라는 거예요. Хабакугийн хэлсэнчлэн энэ дэлхийн явдал одоо сайн байна уу, муу байна уу, амжилттай байна уу, алдаатай байна уу гэдэг нь ерөөсөө чухал биш ээ гэсэн байна. 모든 것이 다 없어도 된다는 거예요. Ерөөсөө юу ч байхгүй байсан ч болно. 나는 하나님만 있으면 됩니다. Надад бурхан маань л байхад болно. 저는 하나님만 있으면 기쁘고 하나님만 있으면 만족합니다. Би ч гэсэн бурхан л байхад байвал баяртай байдаг, бурхан л байхад сэтгэл хангалуун байдаг. 하나님만 있으면 저는 부족한 게 없습니다. 하나님이 저의 힘이십니다. Бурхан л байхад болно. Бурхан бол миний бүх зүйл, миний хүч чадал юм аа. 하박국 선지자가 제정신 아닌가요? Тэгэхээр Хабакук одоо өөрөө ухаангүй байсан хэрэг үү? 여러분, 저는 하나님만 있으면 됩니다. 예수님만 있으면 됩니다. Надад бурхан л байхад болно, Есүс л байхад болно. 그 속에 다 있는 거예요. 하나님 안에 다 있습니다. Тэр дотор л ерөөсөө бүх зүйл байгаа хэрэг. Бурханы дотор бүх зүйл байгаа. 온 우주 만물, 지구상에 있는 모든 것이 다 하나님 안에 하나님께 다 속해 있는 거예요. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр байгаа, энэ дэлхийн ертөнцийн оршиж байгаа бүх л зүйл бурхан дотор байдаг. 하나님만 모시면 그 속에 다 있는 겁니다. 모든 게 다 있는 거예요, 그 속에. Бурхантайгаа л байхад тэр бурхан дотор бүх зүйл багтаж байдаг. 여러분 기도하면 하나님이 기도 들어주십니까? Та нарыг залбирахад бурхан хариулж өгдөг үү? 믿으시죠? Итгэж байгаа үстэй. Хариулж өгнө гэж. 하나님이 기도하면 들어주신다. 믿으시는 분 손 들어보세요. Намайг залбирахад бурхан сонсох болно, хариулж өгөх болно гэж итгэж байгаа нь гараа өргөе. 손 드셨습니까? Гараа өргөсөн. 하나님께서 기도하면 몇 퍼센트 들어주실까요? Бидний залбирахад бурхан хэдэн хувийг нь сонсох болоо? 10가지 기도하면 하나님이 몇 가지 들어주시는 거죠? 10 зүйлийн төлөө залбирлаа гэхэд бурхан хэдийг нь сонсоод хариулж өгөх бол.
그럼 Бурхан зөв залбирлыг сонсноо. 100% залбирлыг сонсноо. Юу гэсэн бэ? Зөв залбирлыг сонсноо. Хэдийг нь хариулж өгөх вэ? Ямар залбирлыг гэвэл тэ хэдийг нь хариулж өгөх болоо гэж Бас Бурханы хүсэл биш юм буух юм бол 하루 오픈. 몇 개 들어주신대요? 그러니까 몇 개가 아니라 그러니까 올바른 기도를 글쎄, 들어주시다. 글쎄 몇 개. 10가지 기도하면 하나님 몇 개 들어주시는 거예요. Тэг нөгөө ямар залбирлыг сонсох вэ гэж асуугаагүй хэдийг нь сонсох болоо гэж асуусан шүү дээ. Бурхны хүслийн дагуу гуйсан бүх хуульт залбирлыг Бурхан сонсноо. 하나님의 뜻대로 기도했다면 모두 다 들어주실 것이다. 네. 100가지 기도하면 몇 개 들어주시는 거예요. Харин тэгээд 100 залбир 100 юмны төлөө залбирлаа гэхэд хэдийг нь сонсох болоо. Бүгдийг 모두 다. Бурхны хүслийн дагуу залбирсан үгс хариулт өгөх байх гэж байна. 몇 가지 들어주신대요? 하나님의 뜻대로만 бүгдийн сонсон 모두 юм байна л да. Бүгдийн 모두 다 들어주실 것이다. 하나님의 뜻대로 기도한 것만 들어주실 것이다. 여러분 기억해 두십시오. 하늘 대해서 삼자와라. 하나님은 우리가 기도하면 100% 들어줬어요. 100%. Бурхан бидний залбирахад ерөөсөө 100% сонсож өгдөг. 100% 들어주십니다. 100% сонсож өгдөг. 문제는 뭐냐? асуудал нь юу байдаг вэ? 그것을 믿지 않고 기도를 하지 않는 거죠. Тэвэнд одоо 100% юу сонсно гэдэгт итгэхгүй байх нь асуудал. Хоёрдугаарт нь болохоор тийм итгэлтэйгээр залбирдаггүй асуудал юм. 사람을 자꾸 붙잡으려고 그래. Ийм л бол бид нэр ерөөсөө хүнээс зурж авчих гээд байдаг. 두로를 의지하는 거야. Өөрөлдвөл тийрт найдаад байдаг гэсэн. 돈 많잖아. Яг л тийр чи мөнгөтэй шүү дээ. 힘 있는 사람, 능력 있는 사람 의지해. Эсвэл бол одоо хүчтэй, чадaltaй тийм хүнд найдах гээд байдаг. 하나님의 종은 교인을 의지하는 사람이 아니에요. Бурхны зарц гэдэг бол 교회를 교인, 성도들을 의지하면 안 돼요. итгэгчдэд найддаг хүн биш юм аа. Бурхны зарцнаар бол итгэгч нарт найдаж болохгүй. 하나님만 기쁘시게 하면 돼. Харин зөвхөн Бурханд л тааламжтай байхад болно. Бурхныг л баярлуулдаг байхад болно. 하나님 앞에서 모든 일을 하는 거예요. Бүхэл зүйлийг яг Бурхны өмнө хийдэг байх ёстой. 그럼 두로에 있는 거 다 갖다 주신다는 거야, 하나님께서. Тэгэх юм бол Бурхан тэр тийрт байгаа юм чинь бүгдийг тэндээс булааж аваад бидэрт өгнө гэд хэлээд байна. 그게 쉬운 거 아닌가요? Тэр нь илүү амархан байгаа зү. 뭐 기도할 장소가 부족하세요? 어디? 기도할 곳이 없다. залбирах газар олдохгүй байгаа юм байна та нарт. Тэгээ залбирахгүй байгаа юм уу? 아니, 몽골은 우리 한국보다 뭐 한 20배 정도 큰 나라인데. Монгол чинь Солонгосоос хэд дахин том газар нутагтай үстэй. 기도하러 가세요. залбирахаар яваач. 기도하는 게 제일 급한 일이고 제일 중요한 일입니다.
хамгийн яаралтай, хамгийн чухал ажил бол ерөөсөө залбирал. (24장) 하시자고요? За 24-р бүлэг. 하나님이 영광을 돌아오게 해주신다 그러셨어요. За бурхан алдрыг нь эргүүлж авчрах болно гэсэн байна. 1절부터 3절 좀 읽어주시겠어요? 1-3 баршлыг уншъя. Үзэгдүүн эзэн газрыг хоосруулан хөмрөх гэж байна. Тэрээр газрын гадаргуу гевдэж оршин суугчдыг нь тараана. Ард олон нь тахилч шиг, боол нь эзэн шигэ, шивгч нь хатагтай шигэ, худалдан авагч нь худалдагч шиг, зээлдэгч нь мөн хүлэгч шиг, өртөн нь авлагтан шиг байх болно. Дэлхий бүрэн хоосрон, бүрэн тоногдно. Учир нь эзэн энэ үгийг айлдсан юм. 네. 하나님께서 죄에 대해서는 반드시 심판하신다는 거예요. Эндээс харах юм бол бурхан гэм нүглийг бол заавал шийтгэнэ гэсэн байна. 예외가 없다. Ерөөсөө энэ болтрох зайлсхий хинч байхгүй. 백성이나 제사장이나 종이나 주인이나 여주인이나 여종이나 사는 사람이나 파는 사람이나 빌리는 사람이나 빌려주는 사람이나 채권자나 채무자나 다 똑같다 그러셨어요. Бурхан шийтгэлээс болторч зайлж чадах хинч байхгүй. Ард олонч бай, тахилч бай, боолч бай, эзэнч бай, шивгчэнч бай, хатагтайч бай, худалдаа авагчэнч бай, худалдагчэнч бай, зээлдэгчэнч бай, мөнгө хүлэгчэнч бай, өртнөнч гэсэн, авлагтанч гэсэн бүгд яг адилхан. 죄에 대한 심판은 하나님께서 똑같이 적용하세요. Гэм нүглийн эсрэг шийтгэлийг бол бурхан хэнийг ч ялгалгүйгээр яг адилхан өгдөгөө. 4절부터 9절 좀 읽어주시겠어요? За 4-9 ишлэг уншъя. Дэлхий гашуудан хувхайрна, ертөнц гаслан хувхайрна. Дэлхийн хүмүүст өргөмжлөгдсөн нь алга болно. Газар оршин суугчдынхаа доор бузарлагдчихэ. Учир нь тэд хуйлуудыг зөрчиж, тогтоолуудыг өөрчлөн мөнхийн гэрээг эвдсэн юм. Иймээс газрыг хараал идэж, түүн дээр амьдрагчд нь гэм нүгэлд автжээ. Иймээс газрын оршин суугчид нь шатаагдаж, цөөхөн хүн үлдэв. Шин даас хатлаг. 거기 6절까지 읽으셨어요? 네. 네. 아까 6절까지. 9절. 네, 6절까지 먹었는데. 죄를 지으면 약해진다고 말씀하셨어요. За гэм нүгэл үйлдэх юм бол мөхөсдөж дороотно гэж байна. 슬퍼지고 쇠잔해지고 고통이 찾아오고 쇠약해진다는 거예요. Уй гашууд автаж, сул дорой болж мөхөсдөх болно. 원인은 두 가지인데요. 5절에 보면 гэм нүгэлд автах болно. 5절에 첫 번째 보니까 그들이 율법을 어기고 규례를 범하였다는 거예요. За яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр шалтгаан нь болохоор 5 дугаар эшлэл дээр гарч байна. Учир нь тэд хуйлуудыг зөрчиж, тогтоолуудыг өөрчлөн мөнхийн гэрээг эвдсэн. 두 번째는 영원한 언약을 깨뜨렸다는 거예요. За би бүгдийг нэг дор хэлчихэж, нэгдүгээрт нь болохоор хуйлуудыг зөрчсөн. За хоёрдугаарт нь болохоор тогтоолуудыг өөрчилсөн. 우리는 무슨 말씀을 지켜야 되는가요? За хуйлуудыг зөрчиж, тогтоолуудыг өөрчилсөн гэдэг нь нэг юм байна. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор мөнхийн гэрээг эвдсэн. Бидний одоо сахиж мөрдөх ёстой гэрээн юу юм бэ? 첫째 계명이 뭔가요? бидний даах ёстой тушаалууд нь юу юм бэ? 하나님 왜 다른 신을 섬기지 말라는 거죠. Нэг дэх хууль нь юу гэдэг лээ? Бурханаас өөр шүтэнтэй байж болохгүй гэсэн ба тийм ээ. 두 번째는 뭔가요?
Хоёр дахь нь юу вэ? 형상을 만들거나 거기 절하지 말라는 거죠. Ямар нэгэн дүрс хийж тэгвэл мөргөж болохгүй гэсэн. 세 번째가 뭐죠? Гурав дахь нь юу вэ? 하나님의 이름을 헛되게 부르지 네. 마라. 망령되게 부르지 말아라. Бурхны нэрийг тэмээ хоосон бүдүүрдаа гэсэн байна. 네 번째가 뭔가요? Дөрөв дахь нь 안식일을 거룩하게 지켜라. амралтын өдрийг ариунаар сах. 다섯 번째가 뭐죠? Тав дахь нь 부모를 공경해라. эцэг гэхээ хүндэл. 여섯 번째가 뭔가요? Зургаат дахь нь 살인하지 마라. хүн буаал. 일곱 번째가 뭐죠? Долоо дахь нь 간음하지 마라. бүү завхаар. 여덟 번째가 뭐죠? Найм нь 도둑질하지 마라. бүү хулгай. 아홉 번째가 뭔가요? Эс нь 거짓말하지 마라. худлаа буяар. 열 번째가 뭔가요? Арав дахь нь 다른 사람 거 탐내지 마라. бусдын юмсад бүү шунахаар. 간단하죠? Амархан бааз. 오늘날 특별히 우리가 지켜야 할 계명이 무엇일까요? 그 중에서 Тэр дундаас өнөөдөр ялангуяа бид нарыг тушаал нь юу болоо? 첫 번째는 사계명입니다. Нэгдүгээрт нь хамгийн түрүүнд дөрөв дэх тушаал. 주일을 거룩하게 지켜야 돼요. Эцсийн өдрийг ариунаар сахих. 교인들에게 주일을 잘 지키도록 가르치셔야 됩니다. Тэр итгэгч гэсэн бид нар эцсийн өдрийг сайн сахидаг, ариунаар сахидаг байхыг зааж сургах хэрэгтэй. 주일날은 자기 날이 아니다. Эцсийн өдөр л ерөөсөө бидний өдөр биш ээ. 주일날 공부하면 안 된다. Эцсийн өдөр бид нар хичээл хийгээд байж болохгүй. 주일날 장사하면 안 된다. Эцсийн өдөр худалдаа нам хийж болохгүй. 주일날 여행 다니면 안 된다. Эцсийн өдөр аялсаар явж болохгүй. 어디 잔치집에 가지 말아라. Эсвэл эцсийн өдөр найр хормонд очиж болохгүй. 손님 집에 오지 못하도록 해라. Эцсийн өдөр зочдыг ч гэсэн хүлээж авахгүй байх хэрэгтэй. 주일날 예배를 많이 드리세요. Харин оронд нь эцсийн өдөр аль болох олон удаа мөргөл өрөв. 주일날은 새벽 예배도 드리시고 Эцсийн өдөр өөрийн залбирал хий. 뭐 사람들 많이 안 와도 괜찮아요. 새벽 예배 드리세요. Олон хүн ирэхгүйсэн ч болно. Өглөөний залбирал хий. 성경 공부도 하고 Библийн хичээл хий. 주일 오전 예배도 드리고 Өдөөс өмнө мөргөл өрөв. 주일 오후 예배도 드리고 Өдөөс хойш ч гэсэн мөргөл өрөв. 저녁 예배도 드릴 수 있으면 저녁 예배도 드리고 Хэрвээ оройн мөргөл өргөж чадах юм бол оройн мөргөл ч гэсэн өрөв. 주일날 다 예배 드리면 되는 주일날 예배 드리는 거예요, 그냥. Тэс эцсийн өдөр өлөөс тэр чигтээс мөргөлөөр өргөх өдөр гэж ойлгох хэрэгтэй. 한국의 어떤 큰 교회가 하루에 주일날 5번 예배를 드린대요. Солонгосын одоо том чуулган гэхэд өдөрт эзний өдөр бол 5 удаа мөргөлөөр. 그 목사님이 설교는 어떻게 하시냐 물어봤어요. Тэгээд тэр олон мөргөл өрөвдөө пастор нь яаж сургаалаа заад юм бэ гэж асуусан. 다 같은 본문 가지고 설교를 한대요. 다 같은 본문 가지고. Тэгээд бүгдээрээ яг одоо 5 мөргөл өрөвлөө 5-ын дээр яг адилхан нэг л одоо сургаалаа заадаг. 5개 모두 다 똑같은 본문 가지고 똑같은 설교를 하는 거예요. Тэгээд 5 удаа мөргөл өрөвдөд 5 удаад нь яг л 5 ишлэлийн дагуу 5 адилхан сургаал заадаг. 그건 잘못하는 겁니다. Энэ л буруу. 그건 정당한 게 아니에요. Тэр энэ зөв зөвхөстэй биш ээ. 아니 성경에 말씀이 얼마나 많은데 왜 다 같은 말씀을 전하는 거예요?
Библиэр ч одоо ишлэл сургаал заах ишлэл тэгээд Бурхны үг ямар их байгаа байлээ. Хэд чинь одоо нэг л зүйлээ 5 удаа ярина гэж болохгүй шүү дээ. 아니, 원고가 없으면 설교 못해요? Тэгээд тэр одоо нэг бэлтгэсэн сургаал нь байхгүй бол яадгийн өөр сургаал зааж чадахгүй болчтой юм уу? 새벽 예배 다른 말씀, 오전 예배 다른 말씀, 오후 예배 다른 말씀, 다 다른 말씀을 전해야 되지 않겠어요? Өглөөний өөрийн залбирал дээр нэг өөр сургаал, өдөөс өмнө нэг өөр сургаал, өдөөс хойш ч гэсэн өөр сургаал заах ёстой биш үү? Тэгж болохгүй юм уу? 하나님의 종이 게으르면 안 됩니다. Бурхны заарцал бол ерөөсөө тийм залхуу байж болохгүй. 뭐 그냥 공짜로 거저 먹으려 그러면 안 돼요. Тэгээ юм болгоныг өнгөө хүртчих гээл амархан хийчих гээд байж болохгүй. 교인들이 분명히 말을 해야 돼. 주일은 하나님의 날이다. 자기 날이 아니다. Итгэвч нартай бол маш тодорхой хэлэх хэрэгтэй. Эзний өдөр бол ерөөсөө Бурхны өдөр шүү. Та нарын өдөр, бидний өдөр биш ээ. 공장이 있으면 공장문 닫으라고. 공장문 닫으라 그래야 돼요. Түрээ одоо үйлдвэр ажилуулдаг бол тэр үйлдвэрээ бүтээсээ тэр эзний өдөр бол хаах хэрэгтэй. Ажиллахгүй байх хэрэгтэй. 직원들도 일 시키지 말라 그래야 돼요. Тэр эзний өдөр бол ажилчдыг ч гэсэн ажилуулахгүй байх хэрэгтэй. 성경에 뭐라 그러셨습니까? 종이나 남종이나 여종이나 집에 있는 가축들도 일 시키지 말라 그랬잖아요. Библиэр юу гэж хэлсэн байдаг лээ? Чи гэртээ байгаа эрэгтэй бол, эмэгтэй бол тэр итгэлэл мал адгуусыг хүртэл ажилуулж болохгүй гэж хэлсэн байна. 두 번째 중요한 계명은 7계명입니다. Хоёр дахь одоо өнөөгийн цаг үед бидний сахих ёстой хоёр дахь чухал тушаал нь бол 7 дахь хууль байна. 가늠하지 말라 그래야 돼요. Бүү захваар гэсэн. 그 다음에 중요한 세 번째 계명은 9계명입니다. За түүний дараа 3 дугаарт нь бидний чухал зүйл сахих ёстой болохоор 9 дахь тушаал, 9 дахь хууль 거짓말하지 말라고 가르쳐야 됩니다. худлаа ярьж болохгүй гэж зааж өгөх хэрэгтэй. 거짓말하는 사람은 절대 어떤 일 맡기시면 안 돼요. Худлаа ярьдаг хүнд ерөөсөө ямар нэг ажлыг даалгаж хариуцуулж ерөөсөө болохгүй. 거짓말하면 우리 목사님 제일 미워하신다. 거짓말하면 큰일 난다. 그렇게 알고 있어야 돼요. Итгэгч нар бол заастаа манай пастор худлаа ярихэд хамгийн дургүй байдгийг шүү. Худлаа ярьж өстэй болохгүй сүйд болно гэж одоо мэддэг бүр айдаг байх хэрэгтэй. 잘못된 거 있나요? 네? 잘못된 거 있나요? 무슨 뜻이에요? 뭐 제가 말씀드린 것 중에 뭐 잘못된 거 있나요? Тэгээ би буруу яриад байна уу? 잘못된 것이 있는 것 같다. Та нэг л буруу яриад ах шиг байна гэж гараа өргөдөв. 성경에 있는 그대로 제가 말씀드리는 거예요. Библиэр хэлснээр л би хэлсэн зүйлийг л би танарт ярьж байна. 교인들이 기분 나빠하면 어떻게 하냐? Цуглааны итгэгч нар таалагдахгүй л яах юм бэ? 하나님의 종이잖아요. 왜 하나님의 종이 왜 사람 눈치 보면 안 되잖아요. Бид нар чинь Бурхны зарцнаар шүү дээ. Бурхны зарцнаар яагаад хүний нүд хариулах ёстой гэж. 주인이 시키는 대로 하는 거 아닙니까? 우리는 주인이 하나님이시잖아요. Бид нар эзнийхээ хэлснээр хий гэснийг л хийх ёстой биш үү? Бидний эзэн чинь Бурхан шүү дээ. 여기 6절에 말씀하셨어요. 자기들의 죄값을 받게 될 것이다 그러셨어요. 4 дугаар ишлэл дээр хэлсэн. Тэд нэр өөрсдийнхөө гим нүглийн
төлөөсийг шанг хүртэх болно. 7절부터 13절 좀 읽어주시겠어요? За 7-оос 13 дөршлиг уншия. Шин дарс хатаж усан үзмийн модон гандна. Наргаанч зүрхтэй бүхэн санаа алдна. Бөмбөрийн хөгжөнд дуу тасарч, наргигчдын шуугаан зогсож, ятгын баясгалан дэвшиг тасарна. Тэд дар сууж дуулахаа болно, сархад уухад ч энэ нь гашуун болно. Самуурсан хот нурж, байшин бүр хаагдаж, хинч үл орно. Гудамжинд усан үзмийн дарсны төлөө орилдож, бүх баяр баясгалан нь уйтгар гуниг болно. Дэлхийн зугаа цэнгэл арилна. Хотын дотор суурил үлдэж, гулдан хаалган эвдэрнэ. Энэ нь чидүүн модыг дөргиох мэт, усан үзэм хураалтын дараах хаягдал түүх мэт, дэлхийн төвд хүмүүсийн дунд тийм болохлоо. 하나님 말씀 어기고 나가면 쫄딱 망한다는 겁니다. Ерөөсөл бурхны үгийг зөрчөөд өөр замаар явах юм бол эцэстээ ингээд юу ч үгүй сүрнэ л гэсэн. 2절에 말씀하셨잖아요. 예외가 없다. 아무도 여기서 예외는 없다. 제사장도 예외가 될 수가 없어요. Хоёрдугаар ишлэл дээр нь хэлсэн байгаа шүү дээ. Эндээс бол хэн ч мултарч чадахгүй. Тахилч нарч гэсэн, эзнэнч гэсэн, боолнч гэсэн хэн ч ялгаагүй гэсэн. 14절부터 16절도 읽어주시겠어요? За дараа нь 14-с 16. Тэд дуугаа өргөж баяртайгаар хашгирна. Тэд тэнгисээс эзний сүр жавхланг багтан хашгирна. Тийм учраас дорн зүгт эзнийг алдаршуулж, далайн арлуудад Израилийн бурхан эзний нэрийг алдаршуулах тун. Зөвхт нэгэнд алдарн байг гэх дуу дэлхийн хязгаараас гарахыг бид сонсож байна. Гэвч би цуцаж байна, би цуцаж байна. Урвагч нь урвжээ. Халаг гэж хэлв. 하나님의 위엄이 있습니다. Бурхны сүр гэж байдаг. 하나님께 영광을 돌려드리고 하나님 앞에서 우리가 바로 행하는 저희가 돼야 됩니다. Бурхны сүр жавхлан гэж байдаг. Тэгэхээр тэр сүр жавхланг бид нар эзэн бурханд өөрт нь өргөж эзэн бурхнаа алдаршуулж амьдрах ёстой. 16절에 보니까 나는 쇠잔하고 나는 쇠잔하니 내게 화이다 그렇게 말했습니다. 16 дугаар эшлэлийн төгсгөлд нь цуцаж байна, би цуцаж байна, урван нурж, урвагч нь урвжээ, халаг гэсэн байна. 하나님께 반역하면 다 쇠잔하게 된다는 것입니다. Бурханд тэрсэлхий бол бурхантай зөрчилдөх юм бол бүгд ингэж цуцдгаа гэсэн үг. 17절부터 20절 읽어주시겠어요? 17-аас 20 дугаар эшлэл. Дэлхийн оршин суугчаа аимшиг нүх занган дээр чинь байна. Аимшигын дуунаас зүгтгч нь нүхэн дунна, нүхнээс авиран гарагч нь занган дорно. Учир нь орой дээрх цонхнууд нээгдэж дэлхийн суурьуд ганхах болно. Газар бутран эвдэрч, газар хагарч, газар хүчтэй ганхна. Дэлхий архичин шиг гуйвж, овоохон шиг дайвалзна. Дээрх гэмт үйлдэл нь улам хүнд болж байгаад бол тэр унаад дахин хизээч босхгүй. 20절 마지막에 말씀하셨어요. 죄가 지기에 무거워 넘어지면 다시는 일어나지 못할 것이다. 그러셨습니다. 20 дугаар эшлэлийн төгсгөлд хэлсэн байгаа тийм дээрх гэмт үйлдэл нь улам хүнд болж байгаа тул энэ дээрх гэмт үйлдэл гэдэг нь дэлхий дээрх гэмт үйлдэл нь улам хүнд болж байгаа тул дэлхий унаад дахин хизэж босхгүй гэсэн. 인간은 누구나 두 가지 무거운 짐을 지고 있습니다. 두 가지 무거운 짐이 있어요. Тэгэхээр энэ дэлхий дээрх бүх хүмүүс хоёр янзын хүнд ачаа өөрч явж байдаг. 어마어마하게 무거운 짐입니다. Энэ ачаа нь болохоор бааш хүнд ачаа байдаг. 이 짐을 인간의 힘으로는 벗을 수가 없어요. Тэр хүнд ачаанаас хүн өөрийнхөө хүчээр ерөөсөө салж чадахгүй. 첫 번째가 뭐였죠? Нэгдүгээр нь болохоор юу гэнэ үү? 바로 죄의 짐이죠. 죄의 짐. Ямар ачаа вэ гэхээр гим нүглийн ачаа. 두 번째가 뭐죠? Хоёр дахь нь 사망입니다. 사망의 짐입니다. үхлийн ачаа. 벗을 수 있나요? Энэ хоёр ачаанаас салж чадах уу? 방법이 하나 있죠.
Яг нэг арга байгаа. 마태복음 11장 28절에 예수님이 말씀하셨습니다. Матай 마태복음 11-ийн 28 дээр 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 그러셨죠. Матай 11-ийн 28 дээр Есүс хэлсэн байгаа. Зүтгэж туйлдсан, хүн дачаа үрсэн хүмүүсээ бүгдээрээ над дээр ирээ. 예수님께 가면 다 해결돼도 다 벗어버릴 수 있어요. Есүс дээр л очих юм бол тэр 우리가 그걸 전해주는 겁니다. 알려주는 겁니다. үүнийг л бид нэр зааж өгөх хэрэгтэй байна. Дамжуулж өгөх хэрэгтэй байна. 21절부터 23절 누가 좀 읽어보시겠어요? 이사야서? 예, 지금 24장 21절부터 23절 누가 좀 읽어주세요. За 21-ээс Исая 24, 21-ээс 23-ыг нэг нь уншаад өгөөрэй. (21-ээс) 24. Дуустал. 23. Тэр өдөр өндөрт буй Тэнгэрийн дайчид дэлхий дээрх газрын хаадаг эзэн шийтгэн. Тэд гиндан дах хоригдлуудад мэд хамтдаа бөөгнөрөөд шоронд хоригдно. Яасан? Интернет нь гаццсан уу? Тэгшиг боллоо. Өөр нэг нь уншаад өгч. интернет ши. 인터넷 끊어졌어요 중간에. Таны интернет гацчихлаа. Мөксөөхэй гэж. Олон хоногийн дараа чийтэй. 응. Хар чийч нар гутна. Учир нь төг төмдийн эзэн Сион уулан дээр Иерусалимийн дотор хаанчилж ахмадуудынхаа өмнө сүр завхлангаа байлгана. 하나님께서 세상의 군대, 땅의 왕들 다 벌하신다는 거예요. Бурхан энэ дэлхийн бүхэл энэ дэлхий дээр байгаа бүх дайчид болон газрын хаадыг бүгдийг шийтгэнэ гэсэн. 죄수가 감옥에 모이는 것처럼 하나님께서 형벌의 날에 다 그들을 모아서 심판하신다는 겁니다. Гянданд хоригдлоод бөөгнөрсөн мэд тэр шийтгэлийн өдөр бүгдийг нь бурхан шийтгэнэ гэж байна. 달이 수줍어하고 태양이 부끄러워한대요. Тэр өдөр сар ичиж нар бутнаа. 하나님 앞에서는 어느 누구도 당당할 수 없습니다. Тэрээрсөө бурханы өмнө хинч бардамнаж чадахгүй. 근데 저희들은 어떻습니까? Харин бидний хувьд ямар вэ? 에베소 2장에서는 당당히 나간다고 말씀하셨어요. Эфес 2 дугаар бүлэг дээр бид зүрхлэн очно гэсэн байна. Зоригтойгоор очно гэсэн байна. 기도하면 몇 퍼센트 들어주신다고요? Залбирах юм бол хэдэн хувь сонсдог гэсэн бэлээ? 100% 들어주십니다. 100% сонсдгоо. 기도해서 하나님께 받는 그런 저희가 다 되시길 바랍니다. Тэгээ бүгдээрээ бурханд залбирсан болгоно авдаг. Бурханы хүмүүсэлцгээе. 기도하겠습니다. залбирцгаая. 거룩하신 하나님, 은혜와 사랑을 감사드립니다. Харин бурхан минь таны нэгүсэл ба хайранд талархаж байна. 두로와 같은 이 세상을 바라보고 의지하지 않게 해주시옵소서. Бид нар тэр шиг энэ дэлхийн ертөнцийг харж дэлхийн ертөнцид найддаг хүмүүс биш болгож өгөөрэй. Найддаггүй болгож өгөөрэй. 오직 하나님만 기뻐하고 하나님 앞에서 살아가는 저희가 되게 해주시옵소서.
Зөвхөн бурханд тааламжтай байдаг, бурханы өмнө амьдардаг хүмүүс болгож өгөөрэй. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Талархан Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 다 수고하셨습니다. 네. 다음 자, 주에 뵙겠습니다. 네. 자, 아마 목요일 날 오후에 뵐 것 같습니다. 네. за магадгүй 4 өдрийн үдээс өмнө пастороос орох хаа гэж байна. 네. 자, 건강하세요. 네. За, эрүүл мэндийг хүсье. 네, 감사합니다. За, баярлалаа. 네.